Poznati psiholog Carl Jung jednom je rekao: privilegija života je postati ono što zaista jesi. Ali koliko od nas se može stvarno pohvaliti da je to uspjelo? I koliko nas se stvarno i trudi to postići? Pridružite mi se u današnjem videu i otkrijemo zajedno koje su to 3 ograničavajuće uvjerenja koje vas sputavaju da postanete najbolja verzija sebe. Nikša ovdje sa portala Proizvodnja pristanka. Ako ste prvi put ovdje, pretplatite se na naš kanal i pogledajte linkove u opisu videa. A sad se vratimo na današnju temu. Siguran sam da ste mnogo puta pogledali neki motivacijski video ili pročitali neku zanimljivu priču ili citat koji vas je inspirirao da vi sad nešto poduzmete, da počnete nešto mijenjati u svome životu, da bi samo par trenutaka iza već odlutali mislima, počeli raditi nešto drugo i potpuno zaboravili na to. Zašto nam se događaju takve stvari u životu? Zato što smo mi ljudi bića navike koji vole ugodu i koji će učiniti gotovo bilo što da bi izbjegli nelagodu. Zato se i volimo držati onoga što znamo, onoga što je sigurno, što je poznato i ugodno, čak i kad to nije ono što zapravo želimo. Jer se tako zapravo ne dovodimo u situacije ni da pogriješimo, ni da doživimo neuspjeh ili da nam se možda, ne daj Bože, dogodi nešto loše. Zbog tog mehanizma izbjegavanja mnogi ljudi se nikada i ne promijene. Zato što nisu spremni riskirati. A znate da tko ne riskira, taj i ne profitira. I da ako želite nešto promijeniti u svome životu, da trebate učiniti nešto novo, nešto drugačije, da trebate iskoračiti u nepoznato, da trebate riskirati jer se tamo nalaze sve prilike i mogućnosti za rast. I znam sad da vam ništa pametno ni novo nisam rekao, jer su mnogi od vas sigurno puno puta pokušali nešto promijeniti u svome životu i da ste se trudili i radili i dali sve od sebe, ali da na kraju ipak niste dobili željene rezultate. I pitate se zašto? Zato što nas često u našim nastojanjima sprječavaju ograničavajuća uvjerenja koja većinu vremena rade ispod naše svijesti i mi ih nismo ni svjesni. Jedno od takvih ograničavajućih uvjerenja je sljedeće: samo radi teško i uporno i rezultati neće izostati. Koliko ste puta čuli ovu izjavu u raznim varijacijama od svojih roditelja, učitelja ili šefova tokom svoga života? I što ste dobili sljedeći ove upute? Da li sada vozite Ferrari kroz Monte Carlo ili se kupate u šampancu, putujete svijetom i ne znate gdje ćete od svih tih para? Ili možda živite neki prosječni život, sklapate kraj s krajem i radite posao koji prezirete samo zato što se uporno i tvrdoglavo držite nečega što vidite da ne funkcionira. Samo zato što je nekad za nekog nešto funkcioniralo, ne znači da će to i za vas funkcionirati. Ako vidite da nešto ne funkcionira, unatoč tome što ste uložili i vrijeme, i trud, i rad, i što ste slijedili sva pravila i procedure, možda nije problem u tome da se vi ne trudite dovoljno i ne radite. Možda je problem u tome da slijedite krivi plan i upute. Jer kako je to rekao Albert Einstein, definicija ludila je ponavljati jednu te istu stvar, a očekivati drugi ishod. Ako imate pogrešan recept, kada pripremate neku hranu, koliko god puta vi pokušali je pripremiti, koliko god precizno vi slijedili sve upute u receptu, ako on kriv, vi nećete dobiti željeni rezultat. Ispaće katastrofa ta hrana. Zato je bitno da u životu naučite prilagođavati se, da počnete promatrati da li nešto funkcionira ili ne funkcionira u životu i da onda to izmijenite, jer nije cilj raditi teže, nego raditi pametnije. Drugo ograničavajuće uvjerenje koje mnogi imaju, a koje je potpuno suprotno od ovoga prvoga što sam sada rekao, je sljedeće: sve mora biti lako i jednostavno, inače to nije za mene. Za razliku od prve grupe ljudi koja zapne iznova radeći stvari koje ne funkcioniraju, osobe koje imaju ovo uvjerenje smatraju da ako od prve ne svladaju nešto ili u određenom roku koji su oni sami zamislili, da to zapravo nije za njih i da oni to ne mogu. Ako idete kroz život sa ovakvim stavom, baš i nećete puno toga postići, zato što je većina stvari na početku teška, a tek kad uložite dovoljno vremena i truda, one postaju lakše. I to nije samo zato što je neko talentiran za nešto ili to njemu jednostavno ide, nego je to prirodni proces ako nešto ponavljate, vježbate i radite na tome da s vremenom postaje lakše. I tu trebate razumjeti da ne postoje prečaci za uspjeh. Jednostavno, stvari koje su vrijedne imati je potrebno i zaraditi.
Ne možete očekivati da ćete čim počnete pisati i napišete svoju prvu knjigu napisati bestseller. Ili ako pođete mjesec dana u teretanu da ćete izgledati kao Arnold Schwarzenegger odmah. To jednostavno tako ne funkcionira, jer za te stvari je potrebno vremena. I samo zato što vam se vaš cilj čini nemogućim, neostvarivim ili jako teškim na početku, ne znači da on stvarno takav i jest. Jer svaki put, pa i onaj od 1000 milja, započinje prvim korakom. Dok god napredujete, vi zapravo uspijevate. Zato nikad ne bi trebali odustati sve dok vidite da ste svakim danom bolji i bolji. Što nas dovodi i do trećeg ograničavajućeg uvjerenja koje mnogi vole koristiti kao izgovor za svoju ljenost i inertnost. A to je: ne brini se, sve će doći na kraju na svoje. Ma zamisli. Znači vi samo trebate čekati svojih 5 minuta, neki iznenadni poziv, poruku, priliku ili osobu koja će se ušetati u vaš život i sve će se jedanput magično posložiti i svi vaši problemi će nestati. Stvarno, pa takve stvari se ne događaju. To se možda događa u bajkama i hollywoodskim filmovima, ali u stvarnosti nitko ne dolazi da vas spasi osim ako vi sami sebe ne spasite. Jer jedina osoba na koju možete računati i koja može stvarno donijeti iskrenu i trajnu promjenu u vaš život ste samo vi. I zato nikad ne bi trebali svoj život prepustiti slučaju ili ulogama koji su vam drugi namijenili u svojim pričama, već bi trebali napisati vlastitu priču u kojoj ćete vi biti glavni protagonist. Priču u kojoj ćete vi biti heroj i spasitelj i najbolja verzija samoga sebe. Ako vam se svidio video, pritisnite like, podijelite ga s vašim prijateljima i naravno pretplatite se na naš kanal. Ako se želite riješiti vlastitih ograničavajućih uvjerenja, nemojte više čekati, već to učinite danas tako što ćete rezervirati termin za besplatno savjetovanje putem linka koji će biti u opisu videa. Do nekog sljedećeg puta, čuvajte sebe i druge. Vidimo se.